Белилях государственной общественной политической деятели Саха Республикатын государственной соуспатын туйгуна Варвара Петрова Сахачулу салаячы жақталлартан бирдестері болар. Бұл күнерген үрбар ойынығар кене атын сүгер крайы өретер музей ахыллыта онна үйдөбіннік белені тұруру үрілях бұғығамайгыға болан аста күнней Антонова білгеннерер. Белилах государственной общественной политической деятель Варвара Андреевна Петрова Нюрбалугун социально-экономической сайдытыгар сүдік латын келдер бет салаячынан болар. Кені үрдік атын өйтетер өйдебіннік белені оройон жағалтатын жетігер харидылар. Варвара Андреевна үлелер улус бахылгынан ағыз сыл үлеләбіте, ол үлелер хылларыгар bu Нюрбалугугар хамай оттон хаңа хағақтара хыллыбыттара. Бүгін әме Варвара Андреевна үлелән аспыдыдытыгар хаңалас нәхелегер кені атын сүгер крайы өретер түмел хөрілі бұғығамайгыгарылынна. Музей үз қостауғыттан бір салата Варвара Андреевна ғанаммыд. Баратал тәхістен тақса экспонат көрдіріге тұрда. Зинаида Васильевна, Николай Васильевич, улаханнык туғынан туғаннак нәхилек бәді күйінен көмілен, бұл бейгі ұзықпы улахан бәдін қылатын келдер бет Варвара Андреевна ғанаммыд кемел оғылығы толыс үшігей. Маны сәрге бүкін Николай Никентьевич Кочнев атынан хаңала сортос колатыгар Варвара Андреевна Петрова ғанаммыд научная и практическая конференция болнасты. Түйет секцияға барыта көрдөнікке ке кытынна. Варвара Андреевна туғынатты бейхі осколабытыгар әдбәқ класс частары бол бұттары. Отуына әхем әме кәпсәтчі қартысқаларын көрі оларын бір дойдулағын туғынан кең тұттатчы. Бу бартан ардас нехилекке районгара болбакка республика тахымыгар история бир беле түгеннен болла. Мемориальный уже комплекс var памятниктен болбакка. Онда Варвара Андреевна бәтин багатынан оны үйедеге оңырабыт. Билеген бу аяқынудан код көрсөтөн түмүктөктак бит. Варвара Андреевна Петрова үрдүк атын өтетейлете өссөдө салганы туру. Кенчари чаткени салайыр үлага үрүтө көстүбөт талаанын ротын иннигер сүдүк латын. Бутемелге муннулубут байыс коһоннок материаллары туханан өссөдөрүнник чинчиен үрете. Күннен Антонов Эдгар Николаев, Саха телевидениета, Нюрба.